mara ntwana yam. Yho, le way ka-Rasta. Yho, ngikhumbuza yabetha le gaka. Yonza yabo. Ngikhumbuza ezinye ntwana. Hayiwani ndikukhumbuzane, bekukhumbuza ubhanqa nje. Yho, lapha entani kwazi hostel uyazibona mos. Hostel man. Hotel. Ya, ibizwa kanjalo. Yho. Ndini phaa ntwana yam ngondisengumayanga. Ibhani uliqomba man lapha efestileni ntwana yam. Yho. Mistake ntwana ndaya boy. Moyeni ezaweni ntwana. Ntwana yam. Uyanabetheka phaa yho mfethu. Ke nguzange ufe ntwana yam. Yonza yama nothina ndisakhumbuli ntwana ndisemncinci. Yho ntwana yam no wafa. Ngenzeka wafa baba. Mfethu noba ndaya mfethu. Yho. Noba Ntwana yam. Into nayo i-5 bakuzo singayivika. Yho nja yam. Cabe ushota ngayo apha. Ushuta nje yona mfethu eliqinile. Nansi ngome uzothenga into othenga. Hayi ntwana kontwana. Ikhona. Acha yona mfethu acha. Mancane. Vela mancane. Ntwana yam. Grand. Unqayile ivika ra. Akazi ngifane run ya. Hawu tati change ungawari. Ayazivi ka-5 rand. Athi ngithathe change yami sicela ngithenge zami. Nina magic stick, ndi-PIMP. Anina magic stick, nina nizi-PP. Ndingena naphina, ndingena na-PP. Ndibutha amatherapy culture, ndiyogcina ePhilippi. Ndisene magic stick, bonke Nansi mosliweyi. Nelandizi yeza baba. Ivika sathime usimola. Machita. Usimola mancane lo. Machita uthi kanti nibhekele manje sake ngiyosika betwele. Wakulisa ntwana kulungisa boy. Zinto zake zolungisa jo. Go. Hayi ntwana iphi we? Shote imali kanjani bothi ngibone boy. Habo nje ntwana ndikunike 5 rand nje. Yadla nodla wende. Theni wahlafuna bona isiphi imali ntwana? Ale nathenga into zawo. Ngilengile. Yo le ntwana lekuthi ndikunike 5 rand buya ne-orange. Kwekwe unikwe le mali na wena. Wena ukubamba yeke wena wena.